Da, evo nas ponovo u studiju, danas radimo još jedno slikanje i danas je sa nama Saša koji ću vam pokazati kasnije, trenutno radi šminku. Danas ćemo raditi minimum 3 luka. Srbija! Imamo neke viška lukova, mislim ima 5 ili 6 sve ukupno. Uradit ću najviše što mogu u roku od najbrže što mogu. Pokušavam da bar do 8 sati budemo napolje, odavde trenutno je 6. Tako da idemo dok ćemo stignemo. So what do you think of the first photos? I love some of them. Like that is like banger. That could be something really great. Oh my god, yes. That's so cute. That was the first one too. Oh my god. Danas sam rešio da pravim nešto novo i da napravim setup koji još nisam radio, tako da radimo danas red on red, ili ti crveno na crveno. Pozadina je crvena papirna, a iznad modela ima veliki kišobran 7 fita sa difuzijom koji pokriva ceo model. Ispred modela imam beli beauty dish od 55 cm za direktno, ali jako mekano svetlo. I to je to za danas, slikali smo 3 pozadine, promenili smo, Vasilije, koliko smo se uradili promene? 4 promene, 3 pozadine, 4 različita setupa, Sašom ćemo raditi još, danas smo morali da skratimo ranije jer nam je proteklo vreme koje smo imali, tako da se vidimo u sledećem vlogu, a sada ćao! Dobrodošli u dan drugi slikanja sa Sašom. Prošli put nismo slikali sve promene koje smo trebali da slikamo. Underwear, kako se kaže underwear? Donji veš? Kako će da prestane? Kako se kaže underwear? Kako će da prestane ovo? Tako da ću da uradim bar 2 različita beauty shota i eyeshadow. Ne znam kako se kaže eyeshadow, odustajem brate, ne sviđa mi se ova igra. Ekipa nam je tu danas, cijela ekipa ćemo da predstavimo posle. Sada ćemo da spustimo prvo belu pozdinu dole, da namestimo svetla za prvi beauty shot, like, subscribe i da udarite na zvonce gore za sve, share, brate, na svim socijalnim mrežama, svim drugarima, reci porodici, babi, dedi, sve zovi, reci Luka je napravio novi video. Luka je napravio novi video. Ajde, brate. Gospodine, dobrodošli na još jedno snimanje. Bolje vas našli. Šta očekujete današnje slikanje? Pa očekujem savršenstvo od vas opet, jednostavno ste takvi. Evo imamo 5 promena, u svakom slučaju bit će lepa, lepršava, malo i kada je toplo da opet može da se izluftira, malo oskudnije varijante. Wow, amazing. This whole team. What she said. So talented. Oh, change. Bojna će da je pojača šminku, to jest obrisać eyeshadow, stavit će drugi jači, neki ljubičanstveni, valjda, ili roze, ne znam, meni sve to isto. Roze kolor? Nešto ciklama kombinacija. Može to ciklama, morat ću da gulam da vidim šta je ciklama. Za sledeći setup sam odvojio svetlo poprilično od pozadine. Pozadina je skroz tamo iza, imam jedno svetlo sa gridom koji ima 30 stepeni na sebi, a gore imam običnu vagu sa isto 30 stepeni gridom koja gađa samo glavu i ovaj deo ovde. Tako da to je ceo moj kadar. Koja je tehnika slikanja, reci? Ovo s DSLR-om nikad ne mogu doći.
Dope. Alright, that's it. Mwah! That's a wrap. I to je to za danas, završili smo sa, ne znam ni ja koliko sam promjena uradio i koliko se ona puta presvukla. Mislim sam bar radio 5 različitih light setupa sa 2 svetla i sa jednim svetlom. Imamo neke baš dobre fotke koje su ispale baš onako bombonca, ekipa je odradila odlična stvar, a sad dok si još tu da gledaš ovaj video, like, subscribe, share, a mi se vidimo u sljedećem vlogu. Ćao, čao!